a fe me kala a Ioane a ua Tusia ia mea ma le whaamoemoe ina ia talitonu ai o tau ma ia ola ai o tau O ka kia kus pa ia yo vai ora sa o ai fa popolo i se mea. le sa o O ka kala Hakala. e lo yo vala mea. Chile le mafafo o lea e se mea tātou te mawhai o na whai i le lotu o le atua o le kai e le e se mea ka penwhenkaku E whataro whatu i le pa ia ma le mamalu. Le nai tu le tino ke riso. Wha ma lo le soifo manuia. Ma lo le langi e mama. Ia, whaftai le alo le tua o mawhai o na tato au lia mai eile nei tau sang fau. Lua afe, lua sifuru mantas. Ia, wha ma lua tifoi. Leu sunga pasta ne fiafi. na o se fua pas ma lo fu tau sa fu i le pa ia o tātou pa angara mwhena mo mele nei o nanga Ia, o te tonu e whasau ino tata imi a la taho sa olule. Ia le tau pufu i tātanu o ina. Ia. Nei a fiafi. Ia. E fōringa mai la vai te lo te mi o awa onga. La unga ina le upu. E whamamafa ia o ele tau sisilia o le lavo le tuspa ia. O la se mafu anga tāua. O tāua tele o le ina e whamamafa ia. Ma whātāua ina le lavo le tuspa ia. Well, tēra mawhisi pasta tēra ngona le o staimi mō mōle o Talanoa le nei. Ma tā upu ia ona o te whia mana o lava ia te au oil tātu e kālesia ma so o skirisiano ia lato matua i loa le tā ua o le talitonunga le o le lava o tuspa ia. Leu ngal tala e le mawhai e tātu na whai e se me le lotu e au noa ma lo talitonu ua atu o toa ma lava le fionga pa ia a le atua. Pele vaunga whai atu o mea umalawa tātu e whaalango lango i le talitonunga lea. E mwhai on talitonu stasi o le tuspa ia o a fionga pa ia a le atua. Ai mawhai o na talitonu o a fionga pa ia a le atua o le tuspa ia lea ai ei lea vanoa e le mawhai on talitonu ua a toa le fionga pa ia a le atua. Pele fo i o le sitaimi sa tā Talanoa ai na whai atua ai a e whesili tangata umalawa pe talitonu i le atoanga la fionga pa ia le atua e whai mai i. Au le whaatinonga o iskemi o la tau la unga o practice e whai tonu le lotu o le whainga le olanga i as whai so e atangi ai le aila e le talitonu i le atoanga la fionga pa ia le atua. Sfata ta inga lata mai pe o le mea fo le sa fsilingi ai o e koe ngā me funga le o sa whai mai le atua o umanta Talanoa. E alanga whair kalanga, leanga le talitonu ua a toa le fionga pa ia a le atua. Ua a whape fsiringia stasi, ila mata upsi sili le tatu e kale se po feta atia e ko e ngā mea ia. Ia, au le la tango whaama oti atu le mea, ia no foilo e fo ima manino ai i tu ai ngā kirisiano, e o tatu kirisiano. Ia, o tatu te talitonu le atoanga le fionga pa ia le atua, le mea le tatu te le talitonu e toi ai se si whaalinga. Tu sa Aumai pe o le mea leo mai ngā Talanoa ma le atua. So mo le whaafai ngofia inga o le mea. Ia awangi whaapesi. O whaape inga whaila loko ame. O fua na po o le results na po le taunu unga na po le suinga ngā e maua le tangata e talitonu i le atoanga fionga pa ia le atua. Whawhionga kako come out ma le nā result o ngā utatu talitonu o le fionga pa ia a le atua ua lava. O mea umalawa la iai e mo tātou whainga tātou o langa. Mea nā pasta e ala ila. La se whamamanga le o le mele o le a toa o le tuspa ia. O le mele o le whamau le koke o le whape ua lava le tuspa ia o le a koko. Le a la se whamamanga me o le a koko tuspa ia le keringa. Yes. Yeah. Sometimes ele whai mai sa o kaka o ke le karkongu i le atoanga kuspa ia. Ele whai mai o aula o ke karkongu e le lava le tuspa ia. Ele whai mai whapenga. Au le whatinonga, o le whainga o le olanga. Ele mwheska anka o karkongu mamala malama le au onga le o le atoa o le whiongpa ia le atua. Ele mwheska ngata e tali tonu whapena o na whai mai ua na Talanoa ma le atua. Ia au mal tātou tali tonunga e le se mea whapenga tu e tupu. Whawhenga i lua tātou
su'e masai ili le tala fa'asolopito le lotu ma malama le gasolongo le pattern seconds life fofola ma le tusipaia i ga te iloa ai ua tapunia fa'aliga ua le toeini mea fa'apena ia fisisi ka kom ka koe kanoa akili le mea e fa'apefua i stasi fifisili o la fa'apena nau ili mai o i o le leiai le tulaga o le tulaga na pe ona fisilingia i le pe fafeoga i loa le ato le o le tusipaia e iloa lai koe ga fa'atinoga na ia pe ila o kakare o sa fe mai o i o le perfecta ia e nga fai la ia ele kusa la perfecta ma perfecta ia so la ia o la o kale fai alanga le kusa langa ele os perfecta perfecta la me se la perfecta ma isaia malato ia ma le mea fai me Talanoa le tu there's no way ele se ava no e talia e tatou mala uva ai tu se ma onga tu spa ia le nga ko inga mea mera nga fa mafa ma tu lei sa mala pe alava ene fa pena ona no foi lo to tangata ia a fa pe foi lo fai pe alava le nei ia onga ma fa atinga talinga isi so fa me Talanoa le tu o lava nga mo wa nga aunque fia manga ia tali tonu mai loa le ai a fa pe isi fa alinga o ia mo ele sfalinga mai le tu nga le mele fi mana o tato ia no fole le mele so skirsiano e sa uma la vai si me fai I'm not talking about perfection the accuracy o le ngal kala e sa uma e fato am fai uma la vanga a cream al kuspa ia si me fai muli mai ina o tatia le mele o le tato tal tonu ele ngato la fiong pa ia le tua o le pule le o le authority le tonu lotu ia ai wa lava foi ma ato toa o ana fa atonunga ma mea uma o iai ato toa ma lava ma le lei wa o le emisi lor ke siano me nga e ua ina fai e lo le lotu ia mea le tauna una fai le lotu fa ngo fi o le uska e lo le kalesia i le ao le kalesia e anga la fionga ia pela o se fa ta inga o nisi o mau e fa tupu manatu ma tau lango ele mata Pulela'a o le lava o le kuspaia pe o saunoanga le i le tusi o Deuteronomy sfululua tolulua nga fe mai o mea uma lava o te fai atua ia te utou ia utou tau siusi ia i fai aua ne e whaupopo i se mea aua fo'i ne e ave ese i se mea no le winga nga o le lava alo na winga o le toe mo o mia o se whaupoponga o le toe mo o mia o se ko ese o mea lawa iai mea lawa nga deliberately determined e le nganga o le tua ina iai inga mind you o le whenga kuai le kakarangoa o le whapoponga la le ke saungo ai pasta pe ko nga mele u fai mai le tua yes o le whapoponga nga pe fōringa i le o le laua ova markus pa ia ko nga mele sa o le pe kau fa e tau ia i lo sile ai fa ka ingala ke me o fila onga e ka kan fa lan kala pe nga kala fa onga ia le umalang kusi pa ia ka lang ko kusi pe ole ia e fika sa le make sense le nga ke le fsosong mai le tua tala le loto ma le mafau ia o tili na pe e fika ke o la fa magar kuspaia o complete o complete the scripture no inga la fa pe complete the scripture mal tatu nunga le o fa aringa fa pitoa le tu o me uma fi ngalo le tu tatu te loa fa tau ia te ia lo la na fionga no inga ile ko mga mia ile ko kalangoa ma le tu ia tatu fa pe un Talanoa ia isaia ile tu fa ilo fo ile tu ia tatu fa pe ona fa ilo ia Paulo malato ele koe langa la fe taule tal fasul pito le lotu tu songa luenga le ia mangi mea fa penga ko kup e ofula so pentecoso that's once and for all events ele koe ele to tupu se pe o me ma senga o fa longo ai ale si o va nga o te talo mo Recipients po kalo e koe kupu pentecoso ai mafo fole menga ka o le tau fa tauanga vale ina o le ngaluenga le tu o uma na fai le tu o nga fio melanga pa ia Recipients ele ko fio fa lu melanga pa ia o uma nga fio mai kasia o lo o ia le pa ia o nga fo nga kus pa ia o nga fo nga al tus pa ia so e mo o mia I lava
le matua ai nofo le loto ke usiana wa pena wa fa ku to tele tangata tel tonu ma fai mai e lava kuspa ia ia a fa ku do you believe ele sufficiency kuspa I believe of course pe fa sa o lo fom talanga ia so sa o ye o fo tasi o fa lo ni tato pitonu lo tu fo ile tasi fo o si la fiale fai mai ele uma kuspa ia o fa ku ia a fa tai pasta ngo de o ino tato e kalisia me o fa ku se vai pu sa o nga kala ke so mo ia nga wa kwa le wa pe de fi ya wa o nga o fa ko po sa o nga kala fa me ele uma kuspa ia ia le pe mai o do so nga wa la pe ese no ka pu nga no relate level mele tate Talanoa ai ma pa pe e te mos felo inga manga so que I would love to know what is his reason dalanga mafu anga lang fe mai ele uma na tusi pa ia ia masalo o pe ka relate ka le inga kala e kalango yo ange mala tu a pe tai I lava ia nga fa vole il fa punga le a te mai fa lua chapter 4 verse 2 fa mai au tu te fa popo se upu te fa ia tuai te uto au fo tu te ave se nai se upu ina ia uto tau siusi polo inga Jehova lo uto tua o te fa ia tuai te uto le ko ese lava le mar fa popo le o fai upu e luanga fai tauinga I a fai se susu enga lo loto atu e atangi ai le mausali al manatu lea ua lava when I say ua lava ua e la ve malmenga ua complete pela kala le usiong fai mei ele umankusi kuspa ia ia pe volar fenga fou la makil kila ele telo unga it's done wa uma ia kuspa ele ko mga omia se mea o tatou faalinga lea o tatou perfectanga ia o tatou apostolo ia lei kongol kuspa ia o ia faftai pasta o mama o tuna na tulanga o pe o le pole nga le nei o le fai mai wala wala tu spa ia le afe mai si fo se fa ko ka pasa va ainge so tangata lava tal tonu mamuli ko ama ko ngai le lava ku spa ia pe me Talanoa le tu ilo tangata e pele ia te ia fiong pa ia le tu ira fianga pele ke o ku spa ia pa pe ngam fainga lu kala ngoma le tu pa fiang ko ka u e te ele fiong pa ia le tu pe fa pe o ngai mawhai ona whaai loa tule te you don't need the Bible. Pa whela whapunga nā le sau I tusila Ioane. Ioane luas fulu. Tāpu luas fulu whai upu tolus fulu. Na whape ai le umanga. Le tusia le. Ira kan whai kau. John 30 tolus fulu luas fulu tolus fulu tolus fulu e upu fa apea o isi foi fa ilonga tele na fa Yesu I luma na so ele tusi ele nei tusi pe ka pe mar kol kasi ve mai a o tusi ia mea a o tusi ia mea ina ia tal tonu ai o to o Yesu o ke risolava ia o le alo le tua ina ia mau ai fo I le ola I lona suafa o to o e tal tonu ai la ia pasta pa ki ki fa le fai upu ve mai o isi fa ilonga tele me na fai Yesu lumona ona so ele kusi ele ngai kusi longo e mea nga fai ele Yesu ele kon kuspa ia but you gotta keep reading pela fai upu ko kasi mai ha o tu sia ia mea lan me kusi mai ina ia tal tonu ai o to o Yesu ke so la vai o le alo le tu ina ia mau ai fo I le ola lo inga la o a koe whawhengo fia pe paraphrase al tala lewe me kala a Ioane o isi mea ngai le kusia ele mo mia fu le kusi a fe me kala a Ioane a ua tusia ia mea ma le wha ina ia tali tonu ai o tou ma ia ola ai o tou usala o mea inga kusi ia karkongo ai o ana mea ia kusi le ana tonu kuspa ia whalinga le upu umara vale kon kuspa ia ele fai fua po se tala fai ne el tala le ele se iota po se maka ikuso kuspa ia nga eskengi nga ia deliberate lava le nganga le tua malonga I loa e nga mo tatou le lua afeta usanga mulmuliani mela le tatou te mea nga ai fai tau ele le kuspa ia
ia e manatua le lema ai loa o le scripture, o le afionga le atua le te whaitau. It's more than just what Paul said. E le whapenga o se kala Paulo lai whai, e le whapenga o se kala Ioane, pe or kala lenga whai kaua ngei, le whame Ioane o isi fui whaalinga. It's more than that. O le afionga pa ia a le atua. O ngo lenga mana vainga. Mana vaina e le anganga o le atua. E moni ia le talanga e tele me a nga fai e sua le o tusia. Ia, o se whinau ngā vai tele na e whinau ina ai le ato o toa le whionga pa ia le tua. Ia, pela le Ioane ngā lua tasilua lima a whai mai ia Ioane. O isi mea fo i e tele na whai a Iesu a whai e tusa o malava. O lau ta ofi e le mawhai o na ofi i le lalolangi. Ia tusi pe a tusia. O inga mako e kele a mea whai Iesu. Pea ngi kusi ngā i ngā kemi lalolangi ele mwhai kusi ngā o ngā wha mau lalo mea ngā whai e Iesu. A ele i tusia. Kele a mea le i kusia a ele e wha apea ngā e vea ma mea e whai mai estasi. Ele lava le fionga pa ia. Ale tua. E o foi lava le au apostolo. Whai ala tola aunga, whai ala tustusinga. Ele o tustusinga uma o whai ma tusi o la fionga pa ia le tua. Kusi a pāngapa. Iai, ale o whai ma kusi pa ia. Iai si kusi a Paulo. Ngai foi si kusi a Pekelu. Ale o whai ma kusi o kusi pa ia. Mea ngā ring whai atu ele se tasi o tā mata upu sa kemi o tea. Ea foi. E le o tusi uma. E whapeila wa ona inspired ma pule le atua ia ma whaanga ioi le atua e ngā tusia tuspa ia. Whape ngā whui ona ngā lua me le nganga o le atua i e na ilo hina a fionga le atua a vea makuspa ia. Pe ale mea wangale le canonization. Fili whape nā ia peila o se mau kau whaapupula ele mea le pasta o le muamuanga korenito wha ono. Awhe mai kalapolo le au soe o whaatatawina ia mea ia te ima ua ma apolo ona o tou. Awhe mai kusa o le upunga awhe mai o ia mea whaatatau i tustusinga nei, whaatatau ia fionga nei a le li. Awhe mai rora ia le sililo o tou manatu i le mea o tusia. Whoringa mai awhe mai kalapolo. Whai uma mea ia, whai i Awangi I whai e whafo atu le whiong pa ia le atua. O le whaapalangi e mai, do not go beyond what is written. Maka I le mele Maka I, mai, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Kusara me karapolo, o ma whakaikai ma muli a whionga le li. Inga e o kou loa, e le winga o le kala lea, o lea, awane e o tou, o e sili atu. Ngai lo o fionga le li. Wai whapopo I use mei. Ka alo ai kongu I puipuinga ia, le confinement le fionga pa ia a le tua. Malama le I le kuspa ia lea, au alawangi I whapopo pe ko esese. Kusai ma le fionga le. Uia whaftai. Lava wale tuspa ia. Se le mka pule ai funga le lua Timoteo. Tolu sfuruono. So fitu e se si ongo reka ke ia le vaanga e se si vaanga o tuspa ia fo inga le e ma fai ona fa mausa lia tidi ai le meta opsisi le o le lava o tuspa ia ese mai le lua Timoteo ta upo tolu fa ipusu on so fitu ia tira ngona e peo fa go tele o afionga pa ia le tua e lango ai ia le lava o le fionga pa ia le tua. Per me vele let the scripture interpret the scripture, let the scripture support the scripture. Ia ila o le salamos fuluma le iva le te va ai fa upe fitu valu iva. Kusa o le fitu e tau ful fa por fa unga mta upuna au ki manga o lava I le fitu valu iva ona e o salamo le tavita. Salamo le tavita. Ia. Fa pena ona Talanoa le Uso fa upo fitu valu ma le iva fa mai fa upo fitu e sao le tula fono Jehova e fa foisia mai ai le nganga e fa maoni polo inga Jehova e fa poto inai le u fa ngofi ai le fa upo tolu na uta u
fitu valu iwa, e ono le leila fonga, pe e ono ia ngi statements, o lo whaia e tā vita i. E se whasa mua le upunga statement, funga i whainga koe whalau kele vole. Me e ongo statement wa le i whafonga le uso statement. Ke akao le ka vilo ma fausi whainga e whai e le mea le onga o le upulawa ia statement a whasa mo sa aru ulua o le lafunga. O le lafunga. I le pa wenu a ka kukarangoa loa i le ilo ilunga o le ngangana. A ka ulo le statement o karangoa nga i se mea moni. Ise mea moni na tupu. Iyo se peila koe nga mea funga le historical statement. Ila, when I say statement, o peila le mea refa mai ia kawika. E sao le tūla fono i ova. That's a statement. O le lafonga. I whasa mo ke lero pesi whasa mo e whikau i sili aku ngai lo le ngā. Le winga la o kala e ono le lei statements pe e ono le lei lafonga o lo whai a tā vita i ngā. Ma e let whai upu mua mai e sao le tūla fono i ova e wha fo isia mai ai le anganga. O le mea mua lava fai i mea umanga e ongu o le keimi mua ngai wha ngai ta umai e tā vita le tu ai ngā fionga le tua e le fionga le tua po le tu ai ngā tūla fono e sui uma upu lava ngai whai ngā e wha sino lava le mea tasi o le fionga i ova o isi keimi o le tūla fono o isi teimi o le poloa inga o isi teimi o le aere mea ngai o le matau ia i ova ia o le sistemi o le whiau. But it's talking about the same thing. Karangoa i le mea lawa tasi o a fionga pa ia a le tua. A le i o la ia le Talanoa le au i linga o statements ia po la fonga ia e ono abasa. Ava ai e ngā le upunga e oso i ngā ngai ta o ele li i mai. E sao le tūla fono i ova. Whai mai fula ia lea. E wha maoni polo inga i ova. E tonu whi au i ova. E mama polo inga i ova. E mama le matau ia i ova. E o wha amasinonga fo i i ova e moni. A whalongo i mea lava ngā saua i ale whai kaulea a i ova. O le wha Peritania of the Lord. O i ngā tau mai i tātou. O le poloa inga, o hawhionga pa ia, o tusi ia, ma tūla fono ia, o mea e o i ova, o le hawhionga a i ova, o hawhionga a le atua. O le upu whainga i ova ngai ngā, whaingo ina e nistanga tūsi o le tusi pa ia, o le suafa osi whea ngainga. Pastor, a kuku maini laka le upu lea, e sao pe sao le tūla fono i ova, o le ri i le i longu. O le tūla fongo le kau pau, le kau whakiro i, o le upu, por kuspa ia lea. Aunga le kake ino le lava kuspa ia. Usala le ai alua pe e sao le tūla fongo, so le lava le kuspa ia mai lea. Lea mai lea. Le winga ngā la utala, mangtua o le kusi le kewa ke minge a tā vita o le salamu, o le solo, pea whasa mo i po se pese, o le ngangana fui ma le format ngā kusi mai e wha solo, peila le mea lea, tamai o le tūla fono i ova, a saulonga lua o poloa inga i ova, e sui upu, but it's talking about the same thing, ia fionga a le li, waila o le tūla fono, o le poloa inga, o le whiau, o le matau, ma mea pe ngā, ai o uma i ova mai tūla fono i ova, o inga, o mea uma ia, e belong, o mea e o i ova, o le tūla fono a i ova, mea la ngai, e on mafuanga tonu le na e au ai ona whaata ua mga upsisililea o le lava o le awhipionga pa ia le tua, ia i loa le tangata o le tua, a whaalongo le tuspa ia, o le si ufafonga le o le tua. When the Bible speaks, it's God speaking. We hear the Bible, we hear God's voice. O tato, i loa o le fina ngalo leo le atua. O le fonga umala nei e onu. O lo whaari ai ngā winga o a fionga pa ia le atua. When I say winga, I'm not talking about the meanings. When I say winga, I'm talking about the characteristics o a fionga pa ia le atua. O winga o a fionga pa ia. A le atua mauna a fianga le tangata. Peila le whai upo e fiku le ka ke ia i lawa whamei.
e sao pe sao le tula fono Iova. O langa me fai e wha fo isia mai ai le anganga. Aila ia il kalanga i ngā kuspa mai the scripture is perfect. O le perfection ngā scripture mwhenga whaile mele o le restoring the soul. Ale upu ngā sao po le sao ngā inga e sao mai i le ngana tusi le tusi pa ia le whapalangi ia le perfect. Sao mai le upu e pelu a koe wha matala ina nisi upu palangi o le upu ngā whole ia po le complete, po le sufficient. E mana tua la tā talanoanga i le lua Timoteo. O upu ngā upu kongu whaanga le ngā whamakala le upu ngā whaanga e pau. E whatatau lava le tuspa ia, o le lava le tuspa ia, le upunga o le pass, ngā e whaaliu o lo sia na winga o le whole, o complete, o sufficient, o le winga whainga le upu e pelu le whaonga e mose i, o i ka vika i, kusi salamo i a mose, e whaonga ka vika i le upunga le sao. Ia, e are pas. Ora ko fisidia ku le fai o le upu le fa sa mo ingo le upu e pelu le te tau le sao to ina fo isa ula se o poran meu ke o la vai e pas makua e kusanga iai fo le nganga le tua inga ko inga faliu e vai le upu le mai o le whole o le complete o le sufficient o le perfect ai fa sa mo ko inga ko la kuspa ia mai e sao le tu lafon o le sao o lo fa fe ngai o le sao ia ale ki a ku kuspa ia le lungo le laptop ngai le apostrophe ve me o sao o lo fa fe ngai o le sao so pe sao la pe sao e lead le me la vagas o le atuanga o afionga ale tu mai o tatalu e la unga o le perfection le o le sa o le po le atuanga le ngala iei le ala inga mawhai e la fionga le atua unga wha foisia mai le anganga o inga whai mai e Talanoa se mea e atu o tōna le lei e le se mea langa a whaolai e le whaolai inga kā kou se sia mea o le fionga pa ia le atua nga whaangala inga whaolai ina e tātu e tusa maa o ngā le fionga nga ku whaalongo ngā lai longa nga kupun mea leo le grace o le atua e ala le whaatua tua mea mga comes after ina uo tātu loa le fionga pa ia a le atua e sa o le tula fono Iova fo ringa mai la e se tula fono a so sesi lava so se mea so stasi ele o Iova lo inga koe whawhengo fia akili ngā tula fono lava Iova e perfect a tula fongo a tangata ele e perfect ngā lalo sa huanga pe le raka koe ka fo ile ko le lava kuspa ia yes o ka kia kuspa ia Iova ia la sa ai fa popolo i se mea le sa lo o ka karanga e lo Iova la me lunga wo ku e fa popolo fo se mea misi lo le mea le fai i o le fa fo isia mai o le anganga o le se fa fo isinga o le se fa fo unga o le upunga fa fo isia lo ke ai i le nganga la ku se kuspa ia o le se na wing o le restore po le convert po le revive po le refresh o po le restore le ke le po le fa masangi ngo whenga wenga i whaanga o pura restore mengi o IT fo nga alianga me se me nga de restore ko i whaani lei okay lor ko nga winga kong whaanga le whaanga i le pas kusa e Talanoa istangata o hopeless Talanoa istangata a whapela le winga le i whame o le revive karangoa ka woki ko revive ma de upua la le whaia me Karangos ka ua powerless, koe restore longa maalusi, karangos ka ua whapenga o ngā makuale ngā whaia, mga mea koe whaalelei. Ale mele karangoa i whame, e sao le tula whona Iova. Karuai o ngā kula whona Iova e sao pe perfect. Le mea la ngā mwhainga ngā whaia o le whaafuisia, o le restore, o le refresh, o le revive. Inga, e leise si reviving e kupu i whawha ko la whionga pa ia le tua. In terms of soteriology, po le whaalatanga whoringa mai, e leise me ka o se whaalatanga e whawha kuspa ia. E leise me ka o se
o se salvation I fafo o kuspa ia fa ko fa ola ina la tangata ina ua o ina le kio mai Pulela'a unga la O sa ola le ala fonga vonga le pasta fa pe I mo me I o na li po fe mai sa fe au ke mano lo e sa ola la fonga o nga fa pe o la o le fe au kakalo ma ia si vanga la ua fa pe a fe au kala nga fa pe le mele la ma fo fo wa le lo o le mele le finga o le mea fa fe nga a pe lo nga ma fa le ia e ke sau wa o kangola ia le e kalo le li ma o kle fio pa ia le li ia nga kau pe le restore le kau a se upulo fa pe sa ke malo kere malo lo ia kere malo lo lo ngo ngo Yesu ma le upu le mano lo ka fio lo pa pe sa ia Yesu sa ia Yesu ke malo ai o venga me fa pe pe ka e foi le context o mea e tupu pero o fa so se au nanga la va ta o ile tua e ka kau o nga fai kongo le operational le lotu. A fa pe o se mission ngale, e le o se mission ngale, pe e alua o ia, e a ngō ma le sendo o le lotu. A fia iska ka fia fai mission ngale, sau le kalesia, a senda o le kalesia, a iska ka fia fai ma fai la unga, sau le I kongo loku fai, langa o le tino ke riso, o fai ngala o mea ke riso, ile lau ele kimingi, e fai ala ele na e kalesia fia fai la unga oe fia fai a onga oe fia misio ngale oe sau le ile loto ke riso ia pe lava o le mea maa ngai ala ma le songa lo ke a onga ia uia I pasta le fai upule ora funga veo tato au so o le mea leo o le faa isia mai o le upunga ngao le anganga o le upu e pelunga iei o le nefesh o lo no winga o le inner person your inner person your inner being o si fa palanginga ke o le whole person in other words o le real you o lo tangata moni la o lo tangata I tutonu o kangakala nga le tupu ai le become an object o le ngaluenga le o le fa foisia o le kula fongo la Iova po le afionga le li o langa mea ngai fai o le faa foisia mai o lo tangata fou a koe whaaраkalaka kilim whaafengo fia atili o tangata moni a Iova o le afionga moni a Iova e faa ola I nai pea koe kūra wa sisi whainga ai sa o le leile ia o le mea longa luanga pule mea erkaka mi pas o le mea ia se pasau pele vanga lua le longa lua fai upulawa lea fai upunga fitu fai mai e faa foisia mai ai le nganga ma le vanga longa lua lo fai mai e faa maoni polo inga Iova e faa poto ina ai le ua fai ngofi le ua fai ngofi e faa maoni fai mai e faa maoni o le si translation o le upula iai o le trustworthy I think o le NIV nga ala ASP o le upula e faa nga o le sure a fe merka ko fa sa mo e fa maoni polo inga Iova pero ngo fa ku o statement suma ia tolu o le vaenga mo statement se fa e fa makala mer ku nga upu ele upu ma le ana le upu a fe me e fa maoni le upu fa maoni polo inga la ko nga polo inga fa maoni polo inga sure polo inga trustworthy le inga upu it's worth to be trusted it's worthy to be trusted tal ton winda e fa mo ina ma e fa sa mo sko inga le me e fa maoni o le nga le upu again na fa sa nga of the Lord o Iova ngo inga polo inga Iova ang fa pe sa fa me fa maoni polo inga se mangu e feo le action le kupu o le fa poto ina yo le o fa ngofi e pe tai ona o polo inga Iova ma la ia e fa poto ina le o fa ngofi it's funny it's interesting le upunga fa ngofi pasale ke va e ko I lana winga o foki kau fa mai God's trustworthy word fa melora makes the simple wise o le simple le upunga simple e ki kilo ko ya o le nganga e pelu
it's an open door. Ala But it's fasa an mo le adjective. i O le fasa mo ngai o le whaingofi. ngofi. E leva lea ko ing sa mo fa liwa ele. Ko a me kamonga se alu ke ala kua whakanga ma whaingofi ko inga whaingofi sirum. Ko inga pika penga le nganga le i. Whaingofi nga kalia. Kusala a fika ko mai makes the simple wise. Ole wise fasa moa ka mai ale simple e fasa mo whaingofi o e falling mai whaingofi is another word for valea. E whaapoko e le valea. O le valea la le i e kusa mai whai mara e puru mai an open door. Koe ngā me o le tangata ua le aise ma fau e fili le me kalia man me le kalia. Kamonga sa wa folo. So sa wa o ngā wālua ia. Kalia. Ia umarora ia lea sa aulora le sko ingo sa pasui ka le fasula ko. Koe ngā kapunga la saura o ngā le mau at pusa masi folo ia. Ia alwa kufula i o sauri si e kare si e mo ia folo e ngā. O le peiko. O le whaingofi ngā o le kau ari mai i. Pe awa pe ka kongo ko a inga ke muske oa. Ke ole ko kua sa kupe ia. Ngā alua ala ia. Ia o le mafuanga mo ngā mea pasa. Pe o Talanoa e mafua mai o lou le loa le leo fionga pa ia le tua. O lou le tali tonu le a toa fionga pa ia le tua. O le salamo a koa la valea le kakarango ko le fiku valu iwa. O le mea la valea le sa mala le peselea. Ma ia e whakuska ko pese i le salamo. E ka ua lo leo whasinga le li whainga e wako mai li lo whakpese i. Ngā kulei mai eile le a toanga. A toa fionga pa ia le tua. Ia a whkanga whiwela ka ue e whika whaale i le whaatusaina o le mea lea. Whako ama whai lava o ngā whaapoto le tangata valea. Pe whako ama whai lava o ngā whaata mai le tangata whaingo whi. O le upu lea. O le upu e whaamahoni. It's trustworthy. It's sure. That's why it has the power. E whapea ngā o ngā whaapoto ai. O la fionga la iova, na te whaapotoina le tangata ka lea whakamala le na te loa ele me e au na whai tusa ma le whinangalo iova. E le toi open door e loa la, close door. Ua i loa whawsenga me open. E asau le meo e loa fukunga. Asau fwe pe la kapia asau kiki fafo ai asau e alu kaunga. Koe ngā mea whapenga, kami maripolo anu. E asau ape se me kiki fafo e asau ka la inga le se au whaarongo i. E asau sa o ka la inga lea, o le upu sa o le kakarango inga. Iang whaarongo le inga, mune ia. E maa ropata, e maa e kere li i le whikunga inga ko inga sa mua fo. Akamai. So ia ala fai pulonga balunga se ko he famangingo me fai pulonga balunga ka Pulela'a o le fai upo valunga fai mai e tonu fe awa Iova a keni ngā o le whamkalanga ngā ka o ko inga fe awa the message e ale message e tonu it's a right message scripture is right. O ai e pilongi ai, o ia ngā ia whi au le tonu. A kei ngā sa whi ngā o Iova. Whaahongo ngā kaur mea ngā whaahongo whi ngā o Iova alongo inga o lea fionga pa ia lava ia, mea ngā kau kako o lea fionga pa ia lea tua. E a toa lea tua, e a toa whi lena fionga pa ia. Mai lola ia lea whai ngalonga lua le whai pohe mai, e tonu whi au Iova e whaafia ai le loto. Longo inga o isi fia nga lava e le kusama fia e a mai fia lea a le fionga tonu lea le fionga le lime o le upu e tonu o lona winga o lo whaanga ai o le whaasinonga o se ala sa ala tonu pe ko nga me vunga le pe e kese alanga e se o se la wala wa so a longa ka unga nga e ke fango ngoa e ke popole e ke masa salo te atu tu vale te le mautun same thing e kupu I pe afa pe wale ia ile fe au le ayo e misi o e mal taunu unga le leile o e fa fia ile loto no inga misi o mal fe au yo le ai se fia ile loto pa le kongo e fo le mal loto fa le tonu ile loto
Alo pastor. Ma iki. Ya. Tu mana tu e. Tu pele mano e. Faina e. Fa tu langa fo ima. Ele mata upu mo tata no ina fo le ia fia. Yep. E Staila sunga mole. mole. Fa ta waina le mar fa ma faina le o le lavo tu spai. Lavo tu spai. Ia, tūrongona lei si wha mawhaisili atu nei lo mea uma o leo a ta whaasua ai mai awsili ai fui. Ai, mai mea uma rawa na whaitau ai ma ta wa ai e. O so mai whisili le mawhawha o lea e se mea tātou te mawhai o na whai i le lotu a le atua. Ma o tātou o langanga i le atua e au noa malana upu. Lea se mea mwhenka ko whai o le kali le ai. Le se me ka mvenga ko fai o le ata o le mana o le pule ma le atuanga o la fionga pa ia le tu e ma fai fa ko ma fai ang fai loko pe a iai la fionga pa ia le tu e a to la fionga pa ia le tu fa to avi ia la vale tu pe a tato wola tu sai ma le atuanga o la fionga pa ia ale tu io sto e ka ai tu le tu sai ma la oficilia le Fai wina ta por kala mele nei. Malo apa. Nia fiafi. Malo fa afta ya tu mole nei fiafi. Tu sai fo imale toi. Langa ina ma toi. Fa amana mana maina tele o le tamta pule o le. Lavo le tu spa ia on salo fo ia ni sinu sili mai ile mta pule ua. Fa iona toi fa ro. Ia ala ka kia le va si va ngalo salamo wale. Fo por kala me fo o uso Christian. Ya tu título foi le uso cristiano ia faita oi fa umana ia fa mangole mai ya o te talitonu ia la fai o ile ta portara mele ia fiafi ya tu fa manatu tu fo fa manatu tu le tatu be masania fo de afia fa no fiena e mo me Talanoa le Uso le vaso fo o la fo de mele o le like ma subscribe ya malo ya mal fa ma tu por kala mele ne fiafi fa man via le tua il ho lot ne fiafi so fu